ya shi hai ye Sefwi Cocoa ya abana dadai obetu cocoa manako 6,500 sa bo hye no hye no sa mamudi a ene ni du abo no ensanie na akokomi ene na asamafu e mumla o ye na nanu samafu e mon kan ya ho abana dadai Kevin Taylor sedai Kevin Taylor sedai enti da so Cocoa ntumo is a Ghana kuafo no ebo enwes no da so e that story no eso. Now this moment Cocoa kuafo no abe clash with Kevin Taylor say wonya jimi no onka no ntum so ni nyanza sem bia ka onka no fans ma Kevin Taylor be kan fa Cocoa bo na ya tumu aje say Ghana for kasa fa Kevin Taylor be di wo matem na tem die no Cocoa kuafo no abe reply Kevin Taylor na fe Sefwi Cocoa kuafo so abe John Mahama o ma be reni curses on Mahama I Penyah block media mess was any demo obe like video no other my subscribe to the snap click notification and connect update na ba chere wa adwen dia mame e wo comment section metro so baswa no achi video for so anya bi ahwe eti yen nyina nim ade a trend e Ghana Cocoa price I said they were hala abepi oman ni nyina fa NDC for opposition how they spoke promising Ghanaians say omba meto Cocoa bag 6,500 at first no mo say 65 million later no mo say there be as 7 ni so e no mo de be gina 60 million say 60 million there Kin aleki o meto Cocoa bag 60 million. That time no munum say baby dollar kodru dollar enka ho. E betima ba form, e betima sa akwa atraso. But o mu hwedin ga so there be ye pay vote nti yenka sa. Ye beto Cocoa bag 60 million. O mu kama ne to. Cocoa kuafo nyina etrim ama ye say Randy Abbey. Ene be Cocoa board chairman. Cocoa board chairman ekwa afuo mu ne kuafo akodi nkomo. Or the stuffing chair. Tie rubber ene hye ho. Tie rubber ene kwa afuo mu kodi ho mu say de na nyeye. Eye fragadam no kra eno achi Cocoa ntumu no ebaye a Mahama atu Cocoa mu just 1.280 na 1.280 ne kuafo ebufu ye emu ana Kevin Taylor ebetena no show no so Last Silence TV betena so with all due respect ene obedam Ghana fo no di omu dwuma sese be omu yankwasiafo Mahama pon homodin wa tu Cocoa mu sen president bia na o check dollar ni CD rate wa bo adwuma wa tu Cocoa buo mu esro bia ntia kuafo no buafo no omuye sabi MPP picks eno mu keka nkwase ade omuye dede hunu enso na Kevin Taylor e kan ye no emu ana Cocoa farmers ni bi ebuafu no na ene omusi Kevin Taylor sabi kwase akro kan no tumu ayi brunyansafo kan wonu tum ne ja jimi no yes Kevin Taylor sedai Kevin Taylor sedai Kevin Taylor o lectures na abema wo Cocoa price no akuyafo yate ni nyina na mame mugbo ebe we nkirew yese se udi kontompo se utwa kontompo ekodi obi awu na de a nsamanfo frɛ ma okodi adanse wasamando Kevin Taylor ene de waso afofro so yese Ghana aye so cheap wo aban bi a obo wachi don udi judges atem kra ye yi ufrim nti une ha obi a nti se afofro no what the try akuafo what the try en wo ha na Kevin Taylor me ni kan kire akuafo ye kan kire se waso ahofro a ye de ni sika de obekọ court kra na ya baji wo se waso ahofro na se wanhwe yie na akuafo wo de anim ebetwitwi fom na akuafo ye bre ye se aka na se wo de wano ebesi ye so wo be ofro ye so akuafo ye de ni court bia de woko na mom ye de ye se kan we ebe kire wiem na de akire asase na de asama wa ma Yankopon ne asase a ye nam so yi na menyini se obefiri wa brochi aba betia Ghana asase so na wa ye yie woni me kwan efa so ye do Cocoa e kwan efa so ye do Cocoa afoma Cocoa ba na ya te Cocoa okuani bedua Cocoa adase atwini no asan to eye nno agu ase aye ho adwuma be 3-4 years 5 years ansa no okuani beti Cocoa wate ono ena mo business mo friend long term investment na hwe ka okuani bebo e wo Cocoa fuo ho obetete no nkwala bremu anyin na wate na ote a afina ote atuatua ne ka siko ode kwahye na fuom afina ne nsa ba beka na wo sori out na am lectures aka ena say ena Cocoa buo no yatumu say ena Cocoa buo no ya de politics no mo de shem politics ben ana officer akuafo ye nim yansa say de obedidi akuafo obedidi atem say adwen wo fom ye nim yansa inti so bi kan say ene me ne wo ekọ Accra
na so ochina na so oba o se takura de na meka enti takura de na mede wo kwa nipa kwa no be hu so yo torofo na so ye no krodi ni Kevin Taylor yesrew akuyafo ye pawchew pa se waso afofo aban bia ba na se aban no ebo wachi dom aban ne boaw ama ye se wotina mai kanimpe na ye tua ne bafu ye de ama na se wudi akuyafo ye bra ansa na ye de tim fifiri ansa na ye de moja na ye adwuma hweyie na akuyafo ya ma wo so Kevin Taylor hweyie o sori a wo ya analysis say free fertilizer akuyafo ya wo Ghana ha nyina aban bi o be ba ne won hihia o de ema fertilizer NDC part 1 e ba ye o ma fertilizer free do do say na mo sa kan bi bo no de se minu akuani anya bi na se manya bi anya hwe okuani na nensa aka ana aban bi aso aba o se o pese o ya na obi anya bi nti o ye cooperative e na o chema cooperatives bisa cooperatives ni so o de ma mo bo sen do do say mpo na etumi tu aye akuyafo do do say na etumi tu aye now the free fertilizer and a fertilizer say what the better that and how can say you nim yansa juma na ye no what can say you nim ya ye wo hu okay aban bi ba o che nuro free no cocoa board e sha say man nuro free enye ne nya wo kana ankasa e kire say wo Kevin Taylor mpo no kuayi mu wadwen wo fom Kevin Taylor me say wadwen e wo fom pa say wo nim kuayi ho yansa wo nim kuayi ho adwen a akuyafo ma ye ndwen ye ho na ne yese fata se akuyafo yensa aka no ma yenka na yensa aka enkwatena wa brochire enkwatena wa mic anim se ube defend ye di wasi number 5 who defend goals why na we defend no wo aban a wo ba ye wo ka kire obi se nipa kro no esisi akuyafo MPP aban esisi akuyafo na nado ewie akuyafo ono kro a watum hweba bi odi free akwakodu 3100 ansana moda da akuyafo ma ye yini free so wo se ono ewie akuyafo na so ewie akuyafo na se wo waba wasini pi se wo esan kan woto ne be 6000 esan kan woto ne be 7000 inti se nanado to na 3100 kronobo owie akuyafo na se wo waba na se wo betum na se wo de 128 Ghana cedis na so ka se 60% no mo de atum a o kan se akuyafo yenim twara na yenim kenkan Obo real figure say 1 to 6,000. And ne na say won so ba betum na say utum 128 Ghana cedis. O de kwaka ne o dada no ho a na wo se oni akuyafo ade ne yie. Tie mo MP Samson ahi oya me nua. Me na ka kasa ba ko. Samson ahi tie ni okaye. Tie Samson ahi na se ma okaye. Yentie na yensamra Kevin Taylor. Ana kokoko oh, amasa Jason bag ba kumbia ye 81 million. Ense kokoko bag ye 81 million. Na bank ko jisika ni fro bochire ba na ochemu nan. Na o ma ba ko no abota to office no family nsa. Aya don papa. Aya kro no. What you say? Nti 81 million no. Anya kro no chemu ni na ma kueli no fa. Na wo fa. Wo bota wote office no. 81 million no also kwere we man 20 million no for 61 million aya san papa aya kuro no enti awose na nado aban o just asisi no na ni mani ya no o san review kokobo no no bi what promise Ghana for what promise akuyafo say ebo na ye de to koko ne ebo na nye na o ba ya o say na dollar rate at say dollar rate say Bisa say dollar no kwa wo kana asem no dollar no wokọ ayi a wokọ banks a unya bi e na wokọ yesan ne sen yemfa dollar no ntenchen kuyafo ye ni dollar akuyafo ni dollars ye cedis indi say wo se watum 60% na man reflect e wo ye cedis mu because ye cedis no ye calculate wo cedis mu a 4.15% e na wo de tu mu yenhwe track record say da ho say your friends say John Mahama obaye first one or two mu dodo sen into so obi aba aso abetu mu amanadu 31,3,100 na wo ka kire Ghana for say oye kromfo say de yesi eton wo odwaman so yes na eso oton na say wo wada adakuyafo nyina makuyafo de omoro ahye omumu say oh ya tuma na so bakuyafo ebedi ye no ntumi NC mansion obesi mansion na say ne wo ba na say wo beto no 3,228 Ghana cedis na wo be say wo kire yesen esa wo ye kromfo ya tayi unya nipa obeku no
omo te office omo bota omo da government cars mu a ye de omo edi akwani aba da bi omo ko na omo ba kra no ni omo fu ya free okuani kwa onamfom okuani ekona fom a onamfom obitumi etwa 4 kilometers asa na oduru na fu so ne no ba ye kro bedu odi beduru kro mu no enye easy obeso abre koko ne kro a oba beton ama wa ma wo ye de bi abre wo abrochi ho atena ho na wo de be defend aban ne kwa no sa koko no osra ebre etwa be 5 kilometers obitwa 10 kilometers asa na oba beduru 6 point ono kra no kuani kra de be ko ske no kra no so ekone sen se wo se wadwen wo fom akuafo yadwen ni fom wai se wo se wadwen eda fom a akuafo yadwen enna fom yadwen ni fom nti se wo se unya faso bia e wo so se koko no Ghana ban munya faso bia so a moma kwan na ye akuafo yenkoton yade e wa manone na yenji yesika ma yenkoton yade e wa manone na yenji yesika mo sori a akuafo nkoa je se obi enya pen na se botai ekotena baabi a eche se okuani na ono odi ni sika ewura afuom odi ni sika eye long term investment odi ni sika eye adwuma o tin fifire na mo afa mo pen na mo ko wi okuani no na mo afa mo pen na mo ko wi okuani no na entrokro a wasan atwa pa ma wo se wo Kevin Taylor ye kan wase ma wo se entropa wo se jandam na MPP fo binom de se Ghana kuafo yina ye MPP fo Ghana kuafo se no mo tia esu se price na ye de atukokom no e wo fom no Ghana kuafo yina ye MPP fo ede de wo se Ghana kuafo yina ye MPP fo nti okuani no se esisi na ono de oni ano ode bekasa na Kevin Taylor ye srew pa ye pa wo chew na se wanhwe ye na se wo de afoforo eba akuafo Ghana kuafo de ba ye so a ye de asase we a ye dua ade wo so ye de be bodua a wo baga na wo de wonan si Ghana asase so a asase no be chew enam se moya madwen se mo de nyansanyansa e be sei nkrofo a omo bre omo ho aye adwuma be sei omo ye se mo bedi omo sika na mo de aye mo ho yie bisa se okuani wo abusua mu a bisa no fra abusua pan ni wo okrum na bisa no fra wunu bi oye okuani na bisa nse koko adwuma etesen koko adwuma ho asem etesen ntroba ko a watwa pa eye mo ma pa se wo se aban bi ba obeche e frɛ ne sen we decide aban ben Ghana ban ben e no ba ye obeche we decide free we decide aye di ehye nwura aban ben na beche ni free se wo hu anim a wo de tu abrochiri a wo defend Cocoa boy ne Ghana ban se wo hu anim a wo de tu no ho a wo de defend omo wo hu obra wo bo na se wa bra bo na wo bo no Kevin Taylor se wa money na so wa so afofra se wo de go fro Ghana akuafo so a ye de ni scared be court na be bodua ama hu se wiase no eda ho untumi mfa wiase no enye ne awopɛ bia ekwane sen nti Kevin Taylor se wa so afofra emfa emagege akuafo kra ma yani emre wo so emfa magege yen ema yani mre wo so enam se akuafo bre pa akuafo ebre nti se wo se wo ba beto ne 6000 nenne wo ba beto ne 3228 Yewura Mahama akuafo se still ye pa ocho sanbra biem pa na cocoa price no be review no na fa wo fro ka ho na nya sa pa akuafo oni ye ni ye kura hwe dodo amoko bisa bosia ye omo ne mo nim se wo anya anya hwe kura no 4000 na se enne wo san abeka we a kire yen a na wo be defend na nka minim se obenya nyansase bi mpo aka kire akuafo se ebia wo Ghana se ye wa ho kire bia Ghana niema munye nti ebia ye ne sei na kakra ebenya no ye de asiesi oman no na wo begina ho e ma ye lecture se obia ma free hwan na ma free with this side Ghana ha hwan e na ma free with this side hwan e na ma free with this side e wo Ghana ha mi bisa aban ben kire me aban kro ba ye obema a friend say adura ye de himura kire me aban kro ba ye obeche sa adura yi bi onso aye otrofo a woti abroche no ha wan hwe yankopon betua oka pa Kevin Taylor say wan hwe ya yankopon betua oka me ma fom na bigina na me ka sa kire wo nti wo Kevin Taylor nia ene mimi hu ye na nia ba beka no san bra biem na be pa akuafo chew na nya politics se sa Cocoa ntumi se me kura na se obi kura e de ye politics a sa nipa no no onim ne orwe na onim e ne orwe na kire se mo de na previously nia Yewura friend say Mahama
and then in paying for previously no omokaye no na just a politics no more dey. It is a maba and then no dey say why ye bia yes my enka wansem ye koka bia wo say politics. Ye koka bia wo say politics. Na ye politics na ye cheaper anka wo ti abrochi ho na edit scam wo. Say ye politics and na ye so cheaper anka wo ti abrochi na wo kwotna mic achi a na ya send scam wo. Wo baga na ha kra ye ni ba bia de wo fa. Wo didi judges atema na agya wo free. Nti wunim se akuafo so be didi atema ko free. Ye de ye mfa nkokoto. Ye wo kota wo nwuram. Ye be sama wo ama asase a ye dua kokoo ne wo so. Ye be sama wo ama nsu a wo gana ha nyina. Abosom a wo gana ma ye be sama wo. Na de wa hye Yankopon sa. Na Yankopon so adi wasem. Yankopon adi wasem. Ti wo ka vintela na ye ka kire wo. Akuafo se yesu a jaye ma yesu. Jaye ma yesu. Kevin Taylor mesa kan bi me se akuafo se na yesu a jayen ma yesu. Nti obi obenya video e bia no Kevin Taylor on fan send no se omra bi no epa akuafo o mepa ye chew enam sa ban bia ni wa che free with this side e de ama yen aban bia ni wa ba che free with this side e de ama yen nti se wonim se akuafo sebe ye nim yansa wa o kan asem no wo se enye kuani bia no wa akura se me ye adwuma me san me kokɔ fom na me san gina no enti Kevin Taylor ene ye ka kirew se waso afoforo a memfa emma yeso akuafo ye ni abre pa ni afuwe hwe ene kokɔ kura na ye ni da so a kakra be ye ho adwuma saa a ya bre a enim se ba benya bi no hwe kokɔ no hwe video na etwa gu ase no hwe kokɔ no kura no ye se esan bre ne nketenkete na esan bre obebre we nyina obesan ti we nyina agu na kakra nso a ye benya na nka okuani yemi se we de ye akoma to ye yema yanya ye nso ye de bebo ye bra ye de bi ye behwe ye ma no na wo nso wo de wo pen edi na wo san wi akuafo ye koka wo se ma ye nka na ye friend say na dollar rate na we okuani Ghana ha ye di dollar nti Kevin Taylor ye ka kirew se waso awoforo a memfa ma ye nso na se wo de ba ye nso a ye de entumi mfa nkokot na aban bi aba o ye cheaper otumi ebo ho ban aba abeje u free na wasan akọ se ye sama we ma asase ya ene Yankopon na de sekan we so esan wo fom na ebo wudin mprenson na de kira asase ya ono nso na obedi hu asem ono nso na wakwakodi hu asem ye ho de ye nkogina ho na fa we bra na emom no betumi wo no ewo ho asase ya nsu ye de dada ye kokoo ano yefu ano a yesabinom yesama wo mo nyina na ono nso wakwa beli wo ho Kevin Taylor waso awofra memfa ma yen so yesrew pa ni diem se wanya aban bi aba na se so cheap ema wo na otumi etunu amo na yetiti sika ma wudi na se wo ho etowa akuafo ye bre ma yen sanka ne yehia na emum se mo ai madwen se mudi akuafo e de ba bedi agrode a ene nam so munyina yi na sa koko price we kwa ya de ba wo a wo de politics ebe femfa na nipa ko na wadwen e wo fom na sabe wadwen e wo fom kra yewura Samson ahi wonso wudi eni ni awka ye no ebre na du ye hwew ni aban bi ba ya na osisi Ganafo aban bi ba ya na osisi Ganafo ena koko wantum ye wa ye ni sei a wo beka ho asem no yewura Samson ahi wudi emnim se koko adwuma wunim sade sitie wona na dobi wunu adobi ye krom ha area ha no ye nyina de koko Samson ahi wonso wunim sade koko adwuma sitie nti se na aban bi ewo so na obeka asa asem ye a ene nso foforo aba the same asisie na odi sisi yen ono nso ene bra na beka ho asem wa meka ho asem na nso wo ye yan atwem na wo ye hypocrite se we wa meka ho asem a wo ye hypocrite Samson ahi me say aban bi baaye Samson ahi me science su biem se aban bi baaye aban ne baaye no wo se 3100 wo se wa wi ayen sanka yo toni say okobo no kra okodwa man so be 80 million 8000 Ghana cedis inti anka anye ye kura no makua ni 4000 Ghana cedis kura na nka enchen no minua be ma minua panyin no minua banyin mesrew sa asem na sa abre no hu se ye sisi akuafo wo papa wo mame no unua no ma ye wo sa hwi a ye adwuma abre sa abre no hu se omu sisi yen na wo be kan ho asem a ene aban hofo na abai sa sisi na da so o ye wura Samson ahi yesrew
yesrew e ma ye kokwa ya bre ho aba anka ese nya mfaso edi na edi bi hwe ye yerenom ene ye ma ne ye busua no e ma saa ebre no e ma ne nye kwa nti se waba asisie ni bi na aba no Ibra Samson ahi be kan ho asem yesrew nemom Kevin Taylor wo last warning me kan kirew se waso afoforo a emfa ma yen akuyafo so yen srew na yadi osan be didi yatem se akuyafo o pa kire se yenim ne yehia anane o kan na sif se yanso ante yanso ti yo nti ye de tu yetirim na ye de beto aba no e de ma no so obeba ama ye ho atwen na se nne baba na so aba da yen a Kevin Taylor jayen na yensu yesu se why wadwen se the whole Ghana eye akuyafo nyina ye pan aba be kasa se eye sisie na se wo se enye sisie na emom price na wato no eye normal price there na wo Kevin Taylor wo pa kire se the whole Ghana akuyafo hina na je se na dwen eda fom ana onim ni oye ana yenim ni ayehwe enim ni ayehwe pa nti sa wo se munya mfa so obi emfiri so yantumu nti munya mfa so obi emfiri so nti na mo to ne sa price we ya eni na munya ye na yan koton ya de na one secret a mahu e wa ban we hu a opese owie akuyafo ne se on se cocoa ne ye wo seasons mienu ye wo light crop and a main crop na eye light crop season on se cocoa na ba na ya nkete nti ne price no de kodwa man so a eni soro nti se omoto ne saa na se edru main season na ba no e akese no saa bre no e na ye omo raise price no nti na wo hwa Ghana e ya betu cocoa mu a cocoa board et na wa bi wo be September asana bo na ba September no na je se cocoa no main crop na e ba be sha ase na se beans na ye ntina akọ high ze atum odwa man so a na aban no so ahwe so na wasan atum ha na wo pese wo wia Ghana fo nti wa hyeda e ba be dada o metum ntem na ya sha ase kuyafo enya sika ntem de omoma akọ enya sika ntem e de ayo mo business na je se wo tum at this time a wi ase afọ na yin on betum September ni mo no na je se wa maintain de nti e kwosoro kro a untum biem e je se akuyafo e na wo wia yen ye homo tricks ni nyina akuyafo ya dwen na fom zema ma dwen se mu be yusu yen na mo de ye ho ahwe mo busua mo yere no mo manom a yenso ye be sama mo ama Yankopon ni asase ya yedua no bae wo so enti Kevin Taylor brabiem na be pa Ghana fo chew Ghana kuyafo be pa yen chew na wontumi ntina wa brochi enkoma lectures na memen na wuram ha na mikoko wa beto ne cheap price na odi akono akoto no high price na meti ha ebre unim adok dodo a akuyani odo na fu ase ansa na afia so unim e ka obo wo no obo okoko ne ho a woti wa brochi o keka nsema a wo pe wa ansa wo de ne ho ne a wo pe na wo ye obi ansuro o Ghana ha na ban bi na aba na ye cheap nti na ma wo wa ye onse wa grow wins obi ansuro o Ghana ha nti bra chire biem na be pa akuyafo chew na se dia mdikan kan ye no se wutwa nkontompo edi obi ade a asamanfo efro asamando e ma okodi adanse na hwa wo adanse die na obekwa akodi no hwa wo san ma biem enam se nia o pese ubo obi achi do no de ye akuyafo no enya abojo e ma akuyafo di yenra Kevin Taylor brabiem na be pa akuyafo chew na me pa akuyafo chew a yenso ye ne wo bi kan ye be san aba wo so biem na obeka ya ato forcing campaign time oko Sefwi na ato force kwa ka se akuyafo na banya sisimo e watan go to cocoa bag 60 million e ye ho and oko make this particular promise enti na ato Sefwi Cocoa fo no etrimu e twen se cocoa bag e be ko 65 million ene se enra echi no e ko 32 million free 31 million e ko 32 million na enumu no enum twen se Mahama e disappoint you Mahama e deceive you mo dada wo mtani omo no abedi Mahama dwuma already curses on Mahama ya shi hai ye Sefwi akuyafo kuyadwuma na ye nyina ye na ya aban na dada adentia aban no aye to abama no se omla meboaye na onu momu sei obetu cocoa manako 6500 ama ye nyina ya kan bom ni amigina hai ni ya MPP ni pa enso meto abati ama aban fi se sika oka se wo de bema ye akuyafo no ema ye nyina ye bo se eto abama no
na emre ne koso ama na kotu kokoo mu a mo hwe de aba ne de adi ye enti mo ya hia hai ye hia se ebo na aba ne de amaye no wa be daadaaye wa twa ye ntro ti si ye hia ha ne ye ba be bo no dua edua ye ba be bo no so no enye dua a ye bo no se aya agoro ye bo no dua ma na hu se edua na eche no kopem se wodi sika ne bi beto so ama ni bohye na ohye no abam se sa bohye na ohye no sa mamudi a ene ni dua abo no ensanie na akokomie se 6000 na amade ene omampahini hwe kokoo di aye walanti butubu aye dendenden ene okoto se kan ento adure di kokoo so to ento hwe di kokoo aye ehu se prarara hwe akate di aye kokoo hwe mere wafo nketesia aya tu ehu se be ku adwuma mo hwe di aban ne di adiye aban di odi adiye diye udu abone e de ba betu dwa no kopim se wo beto kokoo nu mu no se wantum wo bohye na wo hye ne dia ende na asamafu e mumla o ye na nanu samafu e mon kan ho abana daadaaye wadaadaaye so obema ye 6500 sa 6500 no so abana mfa amaye enti wonto se ye benya sa sika no se ode madia ene aban wo ho totoro wo ho free no amfa amanso de ne wa ho kirem ene wonum dwa no de ubekọ wuo da ene also amfa amanso e kokoo ne de be galamsi e galamsi 40 e wo se mutu Ubetuma chere wa adwene ama me e wo comment section. Aha yi Penyah Block Media Accra.